الصالحين ليوبي الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ترجمة أحمد فاروق محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ديه هيو كنكمغا إسنغمغا مايكن ننغنوي باب مي بابغا ننغنويغم وا كنكمغا تريغا هيو كنكمغا إسنغماي هيو كمن إدمي هاين إمغ ديككما ورغد عزمكاك أوسغتمغا مايكم بيان كربون هيمنيو مان الله وحي كربيو فاستبقوا الخيرات معني فهيكن دتكون علمغا تيباميهم إككوانيكك وادكون إككوانيكك بر كوريرا داش مان الله وحي كربيو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين معني أدي تيبامي هنگ ورسكلان حضرتهم فابو فسون لبغت مشاي उड़तका बिंफत तनवस्कं हुरी सोरुगे तेबामी हुं अवस बगन्नाशव يسورغ تيار كربا فاوني تقوى ورنشو. عن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحات فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. معني بان الله وكلي غفان رسول لبي ابو هريره غفان كيبان روايغم ويو اكلي غفان ودال ويو هم كشورن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيو تيباميون هيو عملت كرمغا كوريرا داش فهي كورين وتانغا كالو اندري ريغندوغ اندري كم فدين فيتونتن فدي هوتته اهندو ميها فتيس قراني مؤمنگه گوتگا هورگن نما حوير واير اينا هناني كافرگه گوتگه ادي حوير واير اينا مؤمنگه گوتگا هورجنما فتيس واير اينا هناني كافرگه گوتگه ದುನಿಯೆಗೆ ಅಗೆನ್ನೆ ಕುಡ ಎಚ್ಚೆಗ್ಗೆ ಬದಲುಗಾ ಏನಾಗ ದೀನ್ ವಿಕ್ಕಾಲ ಹುಟ್ಟೆ ನೋಟ್ ಮೆ ಹದೀಸಕಿ ಗಿಯಾಮ ಗಾಬೆಗನ್ ಅನ್ನ ಇಂದು ಫಿತುನತ ಗಿನವೆಗನ್ ದಾನಕಮಾಯಿ ಏಗ ಸೋಬಂ ಮಿಸ್ತಕುನ್ನಂ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಮಾಯಿ ದೀನುಗೆ ಹೈಸಿಯತನ್ ನೆತಿಗನ್ ದಾನಕಮಾಯಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಎದುಂತವಗೆ ಫಹತುಂ ಮಿಸ್ತಕುನ್ ದುವಂ ಫಶಾನಕಮಾಯಿ එකමට්ටක දීනායි ඊමාංක නීලංකියයි දුනියගේ ෆනාවිදනවි මාද්දී ෆයිදා අට්ටක මිස්තකුන් අවදිනති මසක්ක කුරානකමුගේ ඉන්සාරු දෙව්වායි එෆද කංකමුන් රක්කාතිරුම ඉර්ෂාද් දෙව්වා ෆාවා හදීසක මේ හදීසුගා බයන් කරවවා ෆාවා ෆදේ මිස්තකුන් මියදු ෆෙන්නලෙ මදෙන් නූනේ මිෆද හාලතුගා කොම්ම මිහකුස් ඊමාං කම්මති සාබිතු කරවවා ලිහෙට්ටමුන් එදි හේය අමලත ගින කුරුම මසක්ක කුරුන් හුට්ටේ මයන් අල්ලාහ් අලම මිෆද නිකමතිකම් සලාම කරවවාෂිය බයින් ඉතුරු තෆ්සීලක් حافظ صلاح الدين يوسف کے ترجمائیں ستيغ تيويس اوبليك اككن نغافا مترجم. وعن نبي سروعة عقبة بن حارث رضي الله عنه قال صليت وراء نبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نساء ففزع الناس من سرعتي فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعتي قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتي رواه البخاري. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته معني مෑන් අල්ලාහ් එකලේගේ ෆාන රුසුන් ලෙබ අබූ සිර්වාත් උක්බත් බුනු අල් හාරිස් ගේ කිබයන් රිවාවෙගෙන් වේ එකලේගේ ෆාන විදාළු වේ එද්දුහක් තිමන් කලේගේ ෆාන මා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගේ ෆහප්පුලුගා මදීනාගා අසර් නමාදු කුරවීම ෆහ එකලේගේ ෆාන නමාදුන් සලාම් දෙව මෆෝ මීහුන්ගේ කඳුරාතම් මතින් ගිරා කුරවමුන් වරන් අවස්සවා එකලේගේ ෆානුගේ අම්බි කමලුන්ගේ ගේ කොළතෝගේ තරෙන් ගේ කොළකා දිමාල වඩාගෙන විය فهي ميستكون كليغ فان وداغن نويله අවස්කමා මෙදු බිරුවෙති වේ එෆෝ කුඩු ඉරකොලකුන් එබා මිහුන් ගතරෙන් එකලේග ෆාන් නුකුම වඩාගෙන වේ අදී එකලේග ෆාන් වඩාගෙන වේ අවස්කමා හොර මිස්තකුන් හයිරාම් විෆාවාති දෙක වඩාගෙන හදීස් කුරු විය තිමන් කලේග ෆාන් ගෙකොලුගා ගඬු රනුගේ නුවත ගඬු රිහීගේ එතිකොල බේ විෆා ඔක්කන් තිමන් කලේග ෆාන් හදුම ෆුළු විය ෆහි තිමන් කලේග ෆාන් ඛියාල ෆුළු එමච්චන් ඔයදානකමා මෙදු හිප්පුළු හමුන ජහුනිය වීමා ඒතිකොල බහායිලුමන් අමරු කුරබ්වායි ෆීමේ ادي كليغ فان ابهي بخاري گهن روایت گاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيو تيمن كليغ فان گيگا صدقات گتون ادا كربن جه وඩාගෙන فاوا ගඬු රනුගේ නුවතර හි ගති කොළ බේබේ ෆාවන් හඳුම ෆුළු විය ෆහ ඒක හග්වරින් නම් අදානු කරවා
gega etikol bevum timan kaleg fanu hippul hamnu jahuniye. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات كن في يدي ثم قاتل حتى قتل متفق عليه. maanay maang Allah ekale gafan rusul levi jabiru gafan ge kiban riwawi gemwe ekale gafan vidal we uhud hangrama ge dohu maan nabiyya sallallahu alaihi wasallam garhu ga bekeluk dennewe alugondu mihangurama ga gatul vejjnama alugondu wani kontakto hadith kurwiye tiba wahushi swarugege fa ekale gafan ge appulu ga eru kuda kadur kolen ellewa levu mafo hanguram kurabam fettewe adi emme fon ekale gafan shahid umad dan den hanguram kurwiye. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلعت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه. maanay maang Allah ekale gafan rusul levi Abu Hurairah gafan ge kiban riwawi gemwe ekale gafan vidalwe maan nabiyya sallallahu alaihi wasallam gariha bekale wadagen dennewe e Allah ge rasula sadaqat gutren emme iturkam bod sadaqat ki kobayto hadith kurbiye e tibag sihhat salamatum wa hal mudalugo dahivatikan tibag hitterega yo faqir wedanekam tibag birugan nahaluga adi mudawirikan iturumat tibag ediyedi hure kura sadaqat adi sadaqat dinu fasnu kura hushikam egotu marang hadiru newa holiyen ele hindu tibag bunanu eveni mihekam meveni echike meveni mihekam eveni echike adi hamakashorun eveni mihekam eveni ech dem wefawe ebahi egotu mismi hunnan ech dinumakun qur'an faida nonna hutte. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقي فأخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم. maanay maang Allah ekale gafan rusul levi Anas gafan ge kiban riwawi gemwe ekale gafan vidalwe uhud hangrama ge do rasulullah sallallahu alaihi wasallam khandiyen hippawagen hunnawa hadith kurbiye fahiti men kale gafan ge appulu mikandi libigannani ka koye fahi komme mi ko saddik kuffa timanne dannawum gendiye ekale gafan hadith kurbiye ekandin ege haggo ada kuruma ekandi libigannani ka koye mihin hadith kurabumun emmen gadu kendijje fahe man Allah ekale gafan rusul levi Abu Dujana Simak bun Harsha dinnewe alugondu ekandi ge haggo ada kurumattaka alugondan ekandi debwashe fahe ekale gafan ekandi atlabwa em mushrikunge bota kandura emwaki kurabumun gendewe. wa ani Zubair ibn Adi qala أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. maanay maang Allah ekale gafan rahmal levi tabi bekale kamgawa Az-Zubair ibn Adi yubidalwe maang Allah ekale gafan rusul levi Anas gafan gariha timammenge terem bay koy Hajjaj ibn Yusuf gafaratun kurimati munda aniyata go shakwa ekale gafan garihuga dennewi fa ekale gafan vidalwe teba mi hun ketteri washe fa hamakshorun teba mi hun go raskalang hadrata datur ko fumad danden mistakunna kurimati wa kom zamane vis ege fon anna zamana kuriyabura nuban nuda hutte mihin teba mi hun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurabati timan kale gafan adwaswi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنيا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن. maanay maang Allah ekale gafan rusul levi Abu Hurairah gafan ge kiban riwawi gemwe ekale gafan vidalwe hamakshorun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabwe hakkam medurwe ekankama tebami hun avadinati ulinjehum ge kuriga hey amalita kurmat tebami hun avaswagannashe tebami hun ekankam intizar kura kamga nuni nuwamo
ebahi ekandatta tiba mihunna lahen nuwe baddalu kura hutte ei ehen komme kame handan nattala fada fagiru kamai nuwata ehen kankama miha mashghul kurwa fada musandi kamai nuwata miha ge gaibaru derave handan netun lazim wa fada muskul kamai nuwata kulliyaka medurwa marumai nuwata dajjalu ge beruweru kamai fahe ei intizaru kurwe nubakam bodu fitunayke nuwata qiyam qaimumai mihak kantattake fahe qiyam bumaki emme bodu beruweru kame وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. maanai hama ikalega fanu kibayan ebahi maang Allah ikalega fana rusun lebe Abu Hurairah gafanu kibayan riwawigen we ikalega fanu vidal we hama kashorun Khaybar hangura maag do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwe hama kashorun maang Allah ikalang rasula dekiloba mihakam midida devwa hushikame emihegge ammacham maang Allah Khaybaruge killata fatah koddevwa hutte ಮೇಡುಫುಳು ಅಸ್ವ ಮ್ಯಾಂಗಲ್ಲಾಹ್ ವೆಕಲೇಗಫಾನ ರುಸುನ್ ಲೆವಿ ಉಮರು ಗಫಾನ್ ವಿದಾಳ್ವೆ ಎದುವಹು ನೂನಿ ತಿಮೆಂಕಲೇಗಫಾನ್ ವೆರಿಕಮೆಲ್ ಲಿಬಡಾಗತುಮ ಎದಿವಡೆ ನುಗನ್ನವಮ ಫಹ ಏಕಮುಗ ಎದುಮುಗಾ ತಿಮೆಂಕಲೇಗಫಾನ್ ಕರ್ಫುಳು ದಮ್ಮವಾಯಗೆನ್ ತಿಮೆಂಕಲೇಗಫಾನ ಎದಿದ ದೆವ್ವುಮ ಗವಾಯಿಲೆವ್ವೇನೆ ಏಕಮಂ ಹಿತ್ತವಾ ಬಲ್ಲವಮು ಗೆಂದೆವಿಯು ಫಹ ಮ್ಯಾಂಗಲ್ಲಾಹ್ ವೆಕಲೇಗಫಾನ ರುಸುನ್ ಲೆವಿ ಅಲಿ ಇಬ್ನು ಅಬಿ ತಾಲಿಬ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಿದಾಳ್ವೆ ಅದಿ ಏಕಲೇಗಫಾನ ಎದಿದ ದೆವ್ವಿಯು ಅದಿ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿಯು ಕಲೇಗಫಾನು ಮಿದಿದ ಹಿಪ್ಪವಾಗಂ ವಡಾ ಗನ್ನವಾಶೆವ್ ಅದಿ ಕಲೇಗಫಾನುಗೆ ಅಪ್ಪುಳು ಮಚ್ಚ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಖೈಬರ್ಗೆ ಕಿಲ್ಲಾತ ಫತಹ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫು ಮದ್ದಾಂದೆಂ ಎಹೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರಾತಕ ಎಂಬುರು ನಿಲವ್ವಾಶೆವ್ ಫಹೆ ಅಲಿಗಫಾನು ಕುಡತಂಕೊಳಕ ಹಿಂಗವಾ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿಯವ್ ಎಫ್ಫೋ ಎಕಲೇಗಫಾನು ಹುಟ್ಟಿ ವಡಾಗತೆವ್ ಅದಿ ಎಹೆಂ ಫರಾತಕ ಎಕಲೇಗಫಾನು ಎಂಬುರು ವಡೆಯನ್ ನುಗನ್ನವೆವ್ ಎಹೆಂ ಹುನ್ನವಾ ಗದ ಅಡುಫುಳುಂ ವಿದಾಳುವಿಯವ್ ಏ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲಾವ್ ಅಳುಗುಂಡು ಎಬಾಮುನ್ನ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕುರಾನಿ ಕೊಂ ಕಮಿಗ್ ಮಚ್ಚತ್ತೋಯವ್ ಇತುರು ಎಕಲೇಗಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ಯವ್ ಹಮಕಶೋರುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೆನುವಿ ಎಹೆಂ ಇಲಾಹ ಕುನುವಾ ಕಮಶಾಯ್ ಅದಿ ಹಮಕಶೋರುಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲಾಕಮ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಹೆಕಿವಜ್ಜವಮದ್ದಾಂದೆಂ ಕಲೇಗಫಾನ್ ಎಬಾಮಿಹುನ್ನ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕುರವ್ವಾಶೆವ್ ಫಹೆ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಮಿಗೊತಕ್ ಕಂಕೊಫಿನಮ ದನ್ನಾಶೆವ್ ಫಹೆ ಹಮಕಶೋರುಂ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಫುರಾನತಕ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಮುದಾವತಂ ಏಗೆ ಹಗ್ಗುಗಾ ಮೆನುವಿ ಎಬಹಿ ಹಗ್ಗಕಾನುಲಾ ಮೀಹಕು ಮರಾಫಿನಮ ಮರಂ ಮರುಹಿಫ್ಮಾಯ್ ಮುದಲು ನೆರಂಜೆಹೆ ಜಕಾ ನೆಗುಂ ಫಿಯವಾ ಎತಗತಿ ಅತುಲೆವ್ವುಂ ಕಲೇಗಫಾನುಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಸಲಾಮಕ್ ಕೊಫಿಯವ್ ಅದಿ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ಬೆಲ್ಲೆವುಂ ವನಿ ಅಲ್ಲಾಹಶೆವ್